Kiama ya Azimio nithirite kitheta bonene bakiwa rwari bakwari na thirikari rwari rugethia ruru mumno etumi nyuma ya kiama ya Azimio Thaa antu batano neo Kenya Kwanza Thaa na betikanire barani nyumba ya micemano ya Bomas utubone monekanite ya kabuti kinyanira kwino njo munini wa rais Rigathi Gachagua nithirite akimeneria rutere rwa Azimio akiwa ni barikania na Raila Odinga kiri ndebe na kinyare wita kwaria aru ataririe mantu ya Kalonzo Musyoka gintu kiretite kwariria ni kwasiariria wengwa ari muntu kiombe ntuboni bonekete kuthuria rutongere ba Azimio bakiwa rwariero ntoro kiendelea mantu ntu yabatire kwithira ya kiaru kiri mwingi na kuria munini wa rais ethire nende akiwata kanyukawe kenda rwarirumba kwithira rwita na mbere na thiri ethire kioneka ndene ya muongo iyo Kenya county ya Meru ntuku ya rwarena kuo rais wa Kenya William Ruto anethirire aitrimana na atongere bonde ba county ya Meru ari governor wa county ya Meru waziri Ntore na kintu kire nyoke kwarira chukire musemano yo ne mantu ya thiri no Meru witite na mbere kuma ngwataniro ari kweya tukubo pindi bechure tukwetha tuchokere kithia thiri yo chokera county ya Meru rwariro Azimio na Kenya Kwanza rugethia rwikinyanira akwika na witi na mbere kithia bukethira bukioneka arana batu okilukira 40188 namba yetu ya SMS live kuri Facebook live kuri YouTube na kethira nkithoma opinion chiaku na kinyasi chure bya kura twita na mbere na mubango baraba ngwate kwa rwariro tukubarwari dina mheshimiwa wa Karaja wa Kangeta mheshimiwa Romano Mwito na dina former councillor former MCA Kuena Ward mheshimiwa Nicky Brugo karibuni sana. Asante. Wow. Amero Mugen. Asante. Mheshimiwa Romano, long time man. Ai long time. Mbere anke di Mumeru wara tothikirite na kiona TV yetu Weru. Ne itare nene nteya after siasa me atu iguthambwa siasa ne. Mwanka twite tuibanga bange kidogo. Yeah. Kenda ndio tumenya the way forward. But nkwira murungu ibwa yana ntubwa kaita kaukonde ndiye after elections. Nikajipanga panga kazi zangu na hapa na pale na no to weta na mbere no te wasiwasi. Wow. Kila kitu iko sawa. No, mheshimiwa Mabiri na we Romano, yes. After election last year still 1 year later no tu nkuchanio netia kithurano kithiru Azimio barua sava karama yotoro na kinyama ntuigie kubwitho kwa IBC njeru ndia moya mendekithia bakondethira yakiingwa ni thirikari na Gachagua na kuoneka agate gwuru muno irwariro bana ariwa mtu bwana kitenda wili utianshi rwariro kwena mantu ya kwariro na Gachagua ariwa into bigenya ngo te maandamano Azimio betekere baraniria akawa it's not about Kenya akawa ni Raila Odinga Ibwa sana Edward na ni so unfortunate mwaka yuthiri na no tukwariria mantu ya election serious ya thirire rwariro kuendelea sasa rwariro na irobati kwarirwo mwanka rukathira na of course Gachagua ate wirirwe kinyani getheini Gachagua ante wirirwe nonto aina history what happened kithirikari re kuoya uru ya Raila yere Ruto na turaturirwa ome na burobati kumenya hii first term yo kithe second term no aturaturwa kaibanga lakini the first term aturaturwa omenye next elections ya 2027 no one Ruto arokete mtu ongea deputy so kinyani ketheini Gachagua ndethe they uncomfortable but onda wa tikintu ikea kutwika Kenya wale atwathiri elections no mwanka kwithia kwina nkuchanyui na woni ndaromba eteke mubunge kithe ndaire mubunge ngeta ngatunga sheria itubati ki my own opinion ikubati kwithia kwina sheria ku govern to an elections act but kwikipenge kibati kuongelwa kutwike muntu osindo elections weta kotini na court eruta verdict yeyo no bati kwathikira verdict ya court no achoka kubwithia manto yange ku disrupt peace ukwatwika kwina sheria yukuyukiria tua bibio tutena bio nonto bibio bitumete I think bio Raila take it advantage for a long time nengwete kinyoka the otendenge na bio Kenya itubati kubwithi nonto ituonete elections nonto de to thira si elections beta court manto yare aweta bora bakwenda basoka street ine urokumie mwananchi uroterwe ita ira ya woni ntathurerwe kwenda kuruta biashara kwa yumba wita na mbere lakini antu bano ndo PCR ko distract biashara kwa wita na mbere ngasi gantu karamba tere kwithira nkiona so rwariro iro bati kuendelea no nturu yo lakini
I think Kenya atweterete bunge ni bati kubuithia sheria ya gutemu no tuendeleo tabia tuendelea ni utirwe kathira Kenya tukathira si elections tweta kotini koti yeita antu bacoka maandamano bi utebio bia tutethie na bia tura ucokie economy ya Kenya nyuma na utiro ntheto ya kulia na ndaromba bunge ye irikuwa thai miaka etano ikithira twita next elections ibethie bai kwina loyo nontu by na powers yekire ki elections act kutweke elections ya thira weta court ocindo court tulia ungoje next elections piga rutango we kuya opposition dekende kwenda kuyotonya thirikari na murango wa nyuma meari upa kwenda otonya na murango wa nyuma through intimidation enke anga ku intimidate ure moi kurutango we kenda ngo accommodate biu biteo tuike boya na Kenya iende vizuri. Mheshimiwa Nick Kashegwa na kwenda maandamano ya streetini. Number 2 Pachoka Bomas ake agawa Raila temanto ya Kenya kwariria. Why do you feel Kashegwa are uncomfortable? Kambu gembere ma rwaria ro rwera mane anto barabara ikuba Kenya kwanza baraba karerete ite na rukarema nonto bwa Gachagua nonto ija muka kigura irwongi na Gachagua na kwana muka ojo agure irwongi mukura take muka munini akaurirano na ikyo kiraurai nonto none te okairire iraguri ikebakire na renge aguri uru no ragukara na ndio na mwekurojo ore kinya njega kara nukiwa which is healthy na kila gitumite thina jerete kathira odoro mano no kuga sheria thithwe sheria Kenya tige thithwe sheria kuthingato menya sheria kathithwa ureto kethera commissioners nyaba kuringithia kura ba kugura ureto kethera thai kura chiaringwa anto barabara amagamba ja kuritwa jonde jete jagwa na ja mero ja kwambirio thithwe ja rutere rwazimio jabo paranya. So Kenya iomba kubua in case sheria rireka rwambiria kuthingato na anto batuma streetine nonto janande into birejere tuge nande Raila atendo na wafuasi mbatigo okorokwa maguta je itioro anto baraba kuandamana teba Kenya kwanza teba azimio iba Kenya kwanza nonto iba badurumi iba ba promise na bona manto jaja takijandira anto baraba kuigwa maguta je itetie ni anto ba Kenya kwanza aba azimio po wazimio menya mtu awata kuruka ziambisu kuja mwegerete kihongo ija mwana onkia baanete kuma chukuru mwana onkia akiethira otirio te ajabu yethaire atibegerete suburia kihongo dikera ene mwana ogitonga akiethira sausage iteo neria gagambiria kurira nukuigwa so anto baba dhurumi mono iba Kenya kwanza nyate azimio anto bazimi bamenyerie kura thina bakaija kurubara ona bakanu beta inyanga ari gutwa kuria richi beja mutindo amaguru kuma ngobo kana egoji nundu ibamenyeretie thina eriko thina eu so bata menyeretie kuona intobia raisi nundu bari uza wazarendo na ibatwire muitone no. So ndiuga muntu gwetwa Gachagua gwatuika manto jaja gakinyana na Kenya ekagua no gakira imbie to mambugo Rira Raila bachemanirie na Ruto Mombasa Gachagua atareo na Gachagua atamenyana atabaririe Raila ataugana atabaririe na Ruto ataugana atabaririe na Gachagua Raila na Raila kwa Gachagua nya watije MP babonda bakwaria batijinya chamani bakamete iduri hawajui so ndiuga itoe Raila kanya na Ruto baranirie ote peace ne chwagwa na ntere nyinge mono batio itwaragia manto akanisa na rakwire kaire on Sunday tweta kwaria turekerwa na twinyinya mbere ya Murungu na retwera tuturia maruna mbere ya Murungu ne tuteturaire Murungu ne anto bawe tubwirio tureria tukawa nyenyekevu no Murungu akianika maguta jawe manto yo tukorombe jakathidi atia jakabua. Wow. Mheshimiwa Romano kuringana na ora Rigathi Gachagua akwaria
kamba kwithira akiarie na president atikumenya or maybe kakwaria on behalf of thirikari. Bwana Edward, mantu yara Gachagua akwaria kire opinion yakwa ari out of fear na ukira bila biombo toke akirwa ari ru Na ntu president atumukania. Menya kinyoke thira president areo man office ira niire. Kinya president wengwa no ethire nya president wengwa of course kinya president akwenda ekwenda rwari rura lakini ni intimidation niire reo niyo yotomambi etikiria rwari rura. So in kiri side imwe no ethire Gachagua na kwari story ira out of his own fear kuona yakara ila omba kwe atonya agatewa ome. On the other side president niwe no are comment kana akira no ntubwae na kuona yakanya Gachagua omba kwaria kinyaro ari roro a collapse. Na ro collapse maybe manto ya tulia no nto after intimidation ira babwithire maandamano ya muisho no nto nuonere maandamano ya Raila wete yakendelea Wednesday, Thursday na Friday yataombereo kick off. Iyetere yeweta yewe ntukwembere yeyire na one Raila akira. Na ibu ntu wonere na I think thirikari ne actre in a very clever way dire bachunire bodyguards. Menya dewe itere kuandamana bodyguard okuni askari andiki thirikari. Alafu aukareti owe na weta kurwa na askari obange bandiki ithirikari. So ngwitikia thirikari re karire nthi thima kintu kiwe baruta bachuna bodyguards bo iyo maandamano bakirira otura maandamano. That was a very ura wa advice re thirikari una ba advice re boya. So na ngwitikia kinyaruto akonora rwari rurumba kuthiro tebo kwa kareka na maisha yaendelea kama kawaida antu babare moto kusoka streetine kinya wa Weru. So mantu ya ituwe Ruto kinya ta kwenda marwari muno Gachagua ta kwenda rwari muno. What is the worst bomba kwa pendera Gachagua in case handshake kabwitho? In case handshake kabwitho, the worst that can happen ke Gachagua te ajabu Ruto no amu drop akayuke muntu unge kinya 2027. It is very possible. No nto Gachagua nyoethera no Mount Kenya mea Gachagua ta kita mizizi boya dairo akuriora andamiri. Mea Gachagua kia kwa president ari one term MP. Ari MP for only one term. Adhureo 2017. 2022 ageta re-election MP eterewe kwa deputy president. So in short Gachagua Mount Kenya na ilu akweria kuria network nonto ute network arari neo. Kinya network Mount Kenya iruto wina network Mount Kenya zaidi ya Gachagua. So ina Gachagua nwe achiomia abwethie timu wewe nonto uragukari Ruto ina timu wewe Mount Kenya kinya Gachagua ageta ome ati umba Ruto Mount Kenya but Gachagua akaumia thai for the next 5 years abati kwethira akibanga akabwethie network ewe akethira aina jeshi ewe yo mukaria ite jeshi re Ruto no ndwende no awane jeshi re Ruto no ya ami incorporate jeshi Ruto ekethira imo loyal to Ruto than Gachagua. So Gachagua about kwithira very careful and he should be a very worried man. No ntotebo gotombo kareka 2027. Now Nick Raila Odinga aruwa atikwenda handshake na thirikari kuringana na ora azimio bakwaria. Do you feel Raila atikwenda handshake imugenya kuthetera nande atikorega handshake na inyaka uga atikwenda noyo mbati nuije mbere gati kwenda we kujukua mbere anto bazimio batetheka nonto janaru ageta akaewa giti ati ariritie maguta jenama akaewa giti ati ariritie mutuju enama akaewa giti uteki achievete kanto bakethra atina followers bara nonto jana inarare akungi ni followers baba inge bakenya kwanza na anto bonda bakerwa kuri gachokerwa narua bauga baringera Raila ko nande akarusi bara although Raila no mume mono agachetha na akirio janande on to the best of my knowledge ingwetikia kirabetikaniritie aruto kiro tayari na manto jau ewindiro ethithitio so ingi shows jajange imugate tu yogwa kwa mburumbandi meakero reja ate mburumbandi imugate
kwa wege burumbandi gwakwa na ina njamu nioka kamete ikuthithia na wona chiathiria andu nuntu baikitwe kaora bete bakinika temperature bare baba azimio bete bakinika na bagite kairia kaoro bakinyamwe iroruto akaumera no toke tha kiaragia baje the best thing andu bake bazimio batikararagia raire nyana adu abera tukireni nyamutu yogaitia tu 50 kaire batiuria as long as baba netikiritie bena witikirio jabura wona bwena bari sira kwena oreo Uganda mwekorora waitana anto jamaji maji rebellion ora igagwa wachitorio rojinya inyora thote thithiata otegwa ene beta bekujaga na bagichitora iria Nteto kwenda kumaanisha niki anguga followers baraira inkoro nukiwa na muntu ena followers bara karuto aka respect the opinion ajukiekera antu kithetine kimwe koro ya wete Raila. Yes, of course. So it is not about Kenya, it is about Raila. It's about Raila atonya ndigurwe kabua Raila bagwatane akibaki njira cia thithiru oko na kila kitu kia thithwa bagwatana uru mwanka anganirwo anora untu atanora maicha jonthe na anganirwo na ndinya akararuto wamberia kwaga ina gwita kiro wamba kuona akino inya nuntu na ndia mutonya agatonya mwanga president akarusi kiro. Yes. Now Mheshimiwa Romano ituonete Chris Kune te Kenya, former president wa Nigeria, Obasanjo ne te Kenya na bonde beite kwariria ntubele bwatanira Rais Ruto na Raila Odinga. Ni karua orende deal ya Rais na Raila orende nerekete kuthira. Do you feel maybe boardroom meetings ya Ntobat ya Chris Kune ya Obasanjo na Ruto na Azimio mina na Raila Azimio nithiretie mantu yayo nde ingini katukuona tu scenario tukuona nao tukora godoro kuona gini mantu ya thiri woni wetekania na mantu ya kabisa completely though ibaretie nurabata watanira in my own opinion but orankumenya Raila akiyakuyukua in case Ruto akadecide kuyukia Raila mureta akwea story hizi ndo kuibwikirwa sianga maisha anga mauta anga mutu ode mtokari rengi andubara what is there kaba kwenda kuriora baumboka rubo ethirikare ithia so ni interest yo benatio to my best opinion yakwa ni interest yo ba inacio no to ukathikirinya Raila ria ambiririe maandamano mbere manto maisha ya tareo manto maisha isava areda se sava muno so he was talking about no nto asuniro presidency then after some time iliende story ya maisha ya yire na oni na at that time nkia kwethira ndi mtu kwa advice Raila those days nkimwira Raila ukarie manto asava ukarie manto IBC arie manto maisha umenya Kenya bonde bai muthiata every Kenyan would have followed him akia kwarie manto awite kwa mauta manto awite lakini nya Kenya nsinya batu twariere kando lwelio tona bia usisitiza muno meano lwela sinya muntu agiaria ukaibwa bibi nkorone ukaibwa bibi are nkorone we so much yura sava siumba kururwa na manto ya commissioners by BC barabengirwe bacherera ndambe no nto ibakarete interest yawe ukalwele iyo manto yare nkorone we so kwatuka ya muiterio maisha ikintu tu kikuya kando kidogo na bwana Edward maisha tikenya akiititie maisha witeko maisha is across the world but Kenya kwanza ire mwananchi tuweka Biblia andheo garama ya utoro chini usi are promise na bila akibabwetherie maybe to my opinion itabati kuthithwa mauta yatabati kuongelwa VAT kinya 16% ikiriore o 8% ira nonto mauta ia tuma into binge biaitia but now uka compare price ya mauta or compare in Kenya na maybe I think Tanzania kana Uganda is almost the same and to mauta ya cheap in Ethiopia equal fuel is very cheap nonto I think baura mauta yo just across Sudan hizo Libya hapo karibu but ukalweli andesi yetu si East Africa mauta ukalweli range weta Tanzania dai uka convert price ya mauta nere kwendwa Kenya difference kidogo sana. Yes.
So Kenya Kwanza ke kaidi mwananchi wa kawaida. Mheshimiwa Nick, dira roaria maandamano ya iendelete mno ya Azimio ituona Munya na Karua ibare mustari nyombere. Of late Munya na Karua batiraonekana. What is happening? Munya mbere mambarie Karua atwire mbere na rira one bakithithia na bari bogania Kenya bau anto bathithia region yao. Munya akarete ichithite ate kumira na rira umire no gua no ndote no akinyere ejere aja ataria arena mabwa to morere ataria Ithatu ataria kwa umire ntuko imwaki rĩu rĩngĩ kaumaĩra akiuga bakeja na ateja munyotere ari mbere muntu ũrĩa ũtwĩre maandamano ne mbere Martha Karua na inya thaa iji Martha Karua no atumba kumera thaa ire irakiri twakwĩjeja kũthithio ũgakwĩjeja kũthithio rĩndĩ ũkĩona Martha Karua na Martha Karua ũtũro atiganĩria Azimio even a single day. So ne onto Munya umire all of a sudden na kuma we yathomanya statement ya Azimio Munya umire akuigwa thirikari nitete ekogia inya reba mberia kwirwa kiama ikithithwe kamiti ya gukara nthi bagamburie na ndona yomba kugawateo so getete na inya batio twemero no tukena reo no ntunya tio tutienda mburi ikigawa Kenya yonthe ni Azimio twithinya tio beto bate kurira ariko. So it was a good deal. Kwa it was a good deal na nathithire bwega although na ndega touga bunga ake na mirombe na akethano bunga ake agathinga tanto baba gwita bere tando aja bampuru touga ake migambo empuru nunto empuru rejite rotero runge ari gakura Azimio na noro mugwete itweyete mheshimiwa akirwa ari rwa mpro itweyete na kinya Munya tukarire rwa riu but mheshimiwa Romano mbere tu yakiri mantu ya muchamano yo kari na president ya tongere bomeru Munya na position te bobo yakiri Azimio kinya ke campaign nambi but nambire okira for some time achoke ya ringi na kweya athomenye statement ya Azimio bakiri na bura Kenya Kwanza baua but after some time Munya ate kuoneka ringi kilimlights na raurire kabisa kagomba kuthira kuona rwariro weta na mbere roi kwini component Munya thirikari ya Kenya Kwanza au nteko menya what is happening but kire opinion yekwa Munya after elections na kirire na ke opinion yekwa Munya yaka na accepted ibasindirwe nonto bwana Edward onibera muntu bweto siasa ne muntu auchinda kinyauke thaka kwire inori ukiywa meaoni ndari wot kiama kia Azimio nere ya thirikari so urembi basura ila akiwa ibayirwe inabware ruto ibuya ruto iyakare kwengwa thirikari ne so you should have played smart whether ikuya no bati kuya we wowe imbibi atomero wiya so ukethea no rekere muntu aukilia ume amuntu ukanya arute ngwe so bwana Munya na accepted defeat lakini aikuona yakwe bibi kuya ora tusoke ara tuwere i personal interest aikuona yakwe bibi kuoneka iro arikangiri interest yewe mbi nara ura kembi kia Azimio but inde maandamano ya reo fail ngwete kiambu enya baraba Azimio mbwe ibona yaka kinyote power eneo nonto aikwe ya mero utemusema ni abwithire nyayo mwetere engano bwa kinyabo bona yaka ate quad so value nene muno kebo mbwa yaka ebarekareka nwe kidogo no of course ile maandamano ya mwisho ya remera kick off I think kinya papa inge Azimio ibaire disoriented basi nao bona yakaba kinya mwisho kabisa mwanke ndiro ari ruro yosoka no kalwelia ki rwari ruru kuendelea kinya muntu omba ufaidika ki rwari rubu nene Raila Odinga no omba ufaidika ki rwari ru baba ange membi afaidika me hata kuende thirikari Kenya Kwanza utiru ekethia Munya waziri utiru ekethia Bakalonzo waziri kanambi nanga bakaurirwa nara baomba kuithwa but in case rwari ruru kyo succeed beneficiary ura munene Raila Odinga bau bange kabakari ya ndera kidogo bibi utika hapa na pale. Wow. Yeah. Mheshimiwa Nick nende no kariwe ko yakiro ari rongira kuwa bua Munya nete na lakini ageya na mantu ya ndo ichiemero
today iko na mucemanio atetika tongere bonde ba Meru. Governor awire thina me auru Meru na thina au Meru thina Meru imunya na mporo na aikwa thina Meru imunya na mporo deputy speaker awire no thina Meru ingavana wengwa because thina ni athirirwe ni the deputy president but governor na korona MCS. What do you say about that? Mbere mankwire kuringana na report ira mbigirwe although ene bongo bakia jabari nonto they go first hand information dikera nyani Nteto yes no kiga president aririe thiri na mbu okia jotaga gikiripe kwa muthenya ki news kana ki news change themwe inquiry what we expected na exactly kira to kwariritie akireria ikyo kiarua president ugire arenda Meru igi athiri na bachoka auga gwe project ba promise tegitara campaign ira baugite bakathithia auga icho bakwenda ithira mbati no ngavana no mwanka thaira betire aratiraga kuga mporo no ena thina atira kuga munya no ena thina no ntoira gweta cibitari uga thina kwimbi utiritwe ndonya mweja geta na gutano no mwanka itengu ina munya kuma kimantu ya bikera menya no insight awirotere na ukinenkana era resources ichiaku no confirm shimo na ndio nte confirm ngavana na ugire na ngavana no ije Meru nkurukie kwa na nwe wina metho amanda maraja oni nkoru mpeja na aja Meru aja ndio na nkuene ya yes. no kiwa yeah. So na ikyo kiaririrwe na ikyo president yagwitite kwaria kote baba kugite bete ngavana Kawira Mwangaza netetie karo ri president araja na rega chagu araja na ugeito kwenda gikaro na president giatongeria ba Meru kiranka Wira Mwangaza ngavana wetu endaga kenda mporo itangugiewe yambe chira kunenkero ibirika ina county na itangugie area ra thiri kendra imunya eta itachia odo munya atiremeti this time korwa nondo atiroterwa thirikari rikire azimio kona nde muntu ora problema orobiri kwetha akiara irwimpo nondo mporo okira gukira mwiko agukira kibiri nugiwa agukira kiegeri no tije angavana bana MCS bamwe teba mwena gututumba kwetha twibonde ugo nwita kanisene kuma mwanje chorerare na myaka ngirijerere kanichera gwatana anto baronoka ikawero kwenda thivie anto bakinyara ina babwe kuma bwaunjerie bwebe atoreria roje no batondeka batabwa ou kuona anto bebe na kanisene nugiwa mwanga tu atinda atwegete mitharaba no ethera tukabwa mwanga tukarara gutombeka anto etha tukabwa no anto bau kanise kwariria baremete nugiwa ewe na pasa bakurwa kanisene kana bishop bakurwa nugiwa bakuthangikia bangi no inyana aja twina muntu jampuro no twina MCA jaba batikuigwa bakuthangikania bwajaire ndio kwariria ngava no raga kana na antu akiganagwa ruto ugo muthangikia te antu ethangi kwena ajumbe na maseneta na baraira na bakaronzo the same problem eu na ikia tumathai ruto akomenya thine renio no yoka wirenio Mwangaza gavana wetu na ikia tumakuga koria jojo Kawira nonto jomba wankane Meru naja joka hivya mwangana harare Nairobi so eu ni story now Mheshimiwa Romano better Twitter break briefly muchemu yo kari about peace na arathiri kinyete kuma Meru iko wataithwa now another story majority leader na ukariye kwa nafasi ya kwa on behalf of the MCS unfortunately MCS barere nonto bariwa batina imani na majority leader nonto na ku intimidate bangi ukulukira executive na governor nwe aruwa thina twa Meru awa na thirie thina mama na munya na mporo. Thank you Edward. Ankwere bwana Edward roni kintu kembere MCAs ba Meru majority of them are my friends
na I'm very close to MCAs muno babaingi ba Meru na itwarasia mantu amaingi muno na these MCAs nonto mbithirite nde assembly for 2 terms na fortunately ntaromberete kia MCA 2022 ndaromberete kia mjumbe so nte conflict na assembly so imbi interacti na MCAs babaingi muno na babaingi itwarasia nabo muno because they believe my tenure as an MCA, and I also believe that I did my work and that succeeded buru with the DMCA. That's the reason they now wait at the next step. Na itu arasia manto ama inge muno. The nerere iremero other than mporo na munya kwethira baina issues na Governor Kawera kuri anto bangi odirikari ne ya Kawera baumba kwethira bakendo mu sabotage na saindi nyuma no kalweli MCAs bamwe nonto MCAs bara na issues na governor ni MCA batandatu na bonde ni MCAs bakuma saindi yegembe na I think otiania no mwe bangi begembe so MCAs bara okalwelia they are very close to someone who is very powerful. Ntemo mention ya who is very powerful kidhirikare Kawera na ndao control these MCAs in one way or the other. Are you talking of deputy governor? Nteko ndao ante etano. No, them to get powerful. Anyway, but there are more. Okalwelia and MCAs ba ne ndo ba control in one way or the other na kwa tweka kuirokurare na andwa apan ndoende muno ndenda mushimo watile au tuite break tuchoka ingwenda rwari rwa mtu powerful ndo yira very strongly katuyoke kanya turi marando ke biashara tuchoke. auga no gochwa mabati ja Kinandi ya makamu jare na ankanya na original ja kuimba nyombeku Raina Mabati Limited tore aja neonto bwaku tore kuretera mabati jonde jare okwenda na ja idhimi mwanya na ja na magurija kuguna mukojo waku tore na mabati modemba jwa Roman Jamii Tile, Jamania Tile, Brit Tile, Jamiz Tile na Espana Tile. Industry njero ya Raina Mabati Limited erekithoka njere ne agweta boroire no gure mabati original ja Raina Mabati na jaga ukinyera arakunde ore ndegoro ne Kenya. Kugura mabati jetu turingire kukurukira 0729628199 kana 0740229609 kana wite Facebook na yetu zayo Raina Mabati Factory Limited kana otoriongera website na yetu zayo www.rainamabati.co.ke kanyere kainagwane mwene Raina Mabati ne yetu tugure bietu tukorie bietu. Weekend eje ne muthieja morijo thano mucheke na nkuruki back to school weekend. Charana famso boiga tukubanganirite mwago jo mashindano jangali mithemba kathumba taju National 4x4 Challenge. Mwanjiro Jumamosi ni guchiandikithia kwamba campsite guchemani na kumenyina na njoro cha mandereba na leagues chiao pack and chill murumo joro imbo bia kureana bia kunywa kathumba. Kwagirithia nkuruki si planning na njeko blanda marini 50% discount. Nyuma ya Mwanjiro Jumapili ni nkuru yongwa na nithigithire mantu jonthe jete makanya mariru gukenera na family na chore na endwa na mbere ya machoka ja skuru ziprening na michetho ingi tukethirwa na discount na rurwimbo ne muthukono jwa DJ yemoko imwe wamwe na bonfire no korirwe ni finals ya 4x4 challenge rikana gwika mathaa ni kwambiriririe tucherukire mwankatha kenda chiogoro giki ni takia mutani gitiumba gutira tuchemanie Charana famso boiga where the road ends our fun begins.
Amiru tutwire kwiro tutibetu na tutishietu. Okankwinye monyanya okankwinye. Aiwendi. Jumamosi ya tariki 26 Weru TV bakureterete twineshietu mega concert. Are Checkmate Lounge tukungwire Kimeru tumenyane na tugwiranirwe. Tugikunda Weru ni Kamanu and Band au magaretwe ni Idharia Bingeja Florence Karami. Ikere Nteto siagashina beleti koge. Kiana kia Idharia. Keriga Oro. Na tangazaji ja MC Tash, Karemi County, DJ Ale Kings na bange ba Weru Family. Mukeki yo mamburano wa kethiro MC Mananga, atethere kiri Wheels of Steel ni DJ Vamda. Tigiti na show regular ni shiringi 500 wake, VIP ni shiringi 1,000 peke yake. Tumagaretwe ni Weru TV na Weru FM. Utumenyithie mucore, mutori na mbugi ya kutoshemania no indi mtokwa. At Family Bank, we are more than just your bank. We are your friend, your ally. With our internet banking and Pesa Pap, you can transact from anywhere and at any time. Our Mdosi Junior account is specially designed to help parents teach their kids about saving. At Family Bank, we provide excellent quality of service to our customers because at the end of the day, we are not just a bank. We are your family. Njoo tukujenge. In the to Kenya. This is our journey. This is our Kenya. Together, we can make it happen. Bueno, tuweta na mbere kuromera mubango ya arwa siasa na kiri Facebook ni kuna mtu wetu tushikire mamutuma arwa nkethire niki munono mwire governor no mama honorable Mwirigi Gome arwa mugeni gentleman na wapata London client intelligence best central game based one takawa nkethire Mheshimiwa Romano my best friend na Mheshimiwa Niki Kumankwene mtu wetu akana kepita arwa rentere chemawa Mheshimiwa Nick leo umeongea ukweli mtupu sisi watu wa Kenya kwanza tunashangaa kwa nini tuliekewa handi za uongo na mtu wetu apatuki mwaka watureke na siasa thirikari ibange ituritire ngwe now Mheshimiwa Romano itokari kwa nathi na yumire between governor na MCs banyambene baramo wakadha ibati ni good terms na baraba tumire rwariro umakire presidents kumakire DS deputy speaker agwa thina tebabangi thina wera tutwire kurono no governor no wawe nambi no wawe nio Ebwa sana Edward tukithiria tukwara se story na someone powerful someone powerful yes. Manya bukethira bwithirikari ne na bukiwatana bukirutana irie ngwe no kethi bwetera elections bwasinda bure amwe kinya misunderstanding ikethire reo kweyoete kwe extent itibati ukinya ukethire ibulwele timbere bure amwe
but onde area di dependent on to only thirikari ne only the musiasa, but ute position board any political You're an position. opinion leader. I'm just an opinion leader. Yeah. Kile opinion yekwa because ongo kwera MCAs ba majority of them are my friends. Kinyanto baba inge tango thirikari ne ya governor ni mama na oni nteve na thirikari mama, they are my friends. Lakini kile information irango atete kana manto irambo bite kumenya kinyadira uti mtura runga maumira deputy governor ikwethirite kwina issues na uni urambo bomu advice nonto aumete embe na inaombu mete na bati kumenya ina kawira amutire iba bati ukarande akona ko kutita boya na bati weta akarande bakaraniria bakera na kutita boya governor twethio. Are you confirming governor na deputy bateke mwe? Ntegua bateke mwe nonto ntiri office-ine but kirebura ndomete uni ndeyome indomete nkona kuyo kutita boya nonto in many occasions indweletie of late governor atewita misema ni deputy governor atewita misema ni governor ereta okalwelia for example kinya tukwera kwa area briefing last briefing ere bwitha so monthly deputy governor no ore odd one out kiri the dressing code ere reo so ore o meotere akuthoma mantu yamwe na oni burambo ba kwa advice bwana mutuma nonto araukumene siasa ne juzi me mutuma atore civil servant governor amwira mureta ati wekirwa pressure ne antu baba ange bayome bakendo muonia ya kwibio au mbakona so much zaidi no ile nya governor realize maybe deputy governor yo amba kwithira akiharasia na antu barabo muura no ndoka lwelia MCAs baraba kuura governor kwa tuka iboba kuthetera deputy governor ajumbe baraba kuura governor maybe ya mporo no kuibwa akithetera deputy governor maybe no ile governor realize kwena ka connection muntu uyo na antu bara which might be true kwa tuika now mantu ya tuita ni bwa but urambo bakuwa it's not too late no ba reconcile whether kwa issues ileo bakera na kile DJ agera governor hapa sikusikia vizuri ningetaka yende hivi governor ndo amwere hapa tunafaa kwenda hivi na hivi lakini kukiaweto kwetete kutela ini nemwe kuringa na bora nkomenya. Yes. So mheshimiwa Nick kuringana ndora mheshimiwa Romano wakwaria it seems as MCs bravo maybe governor akurwabo iboba u support DG or maybe intrele baboya nije nande Romano meterutero ndera nomba kwithia na chore bae bakwaria na go confirm nojo tware awe MCA kona ndege siasa antu bagwata mwanya tutigwatanaira nyama antu yaja atina tutigwete o Romano na una uwe but to the best of my knowledge deputy governor naraumire kiuminya kiathira augiba gwitanguge na governor bwega wako sawa na auga besa sawa na uga anti batigio speculate auga no wije na nyanda uga mwekiri okirato no iyathe ikyo muinya na boja ire yes tude kwanda kumea bakaundi which positions turenda kuona tugiterwa ngugi na ite bwega omba kwithira na aru aba bangiete antu abeta ora antu bamwe beta rongo bateka mata ana na ndege emwe bomba gwita ndege ithatu mwana ana bageta nemwe kurwa geta nena mukuru especially baba tongi na ekwamba kwitha bagita bena mibango yabo baire bakubanga na tutuka tukiaragia kira ndinde kiraki tigoro mano akuga bare MCA bamwe bakwenda kuona kwindwereo netikumba guto itikumba otonya so ni ntikwana kwena problem na deputy governor kwage athina ile akauga so na MCs baba kwa sign line boni governor re governor kaba atikuro na MCs bana baita mbunge MCA bakulukasia watho bare umwe budget bakulukipa umwe why to ground ogo boibangana nja ibuinge ugaibwinge yogo tege baba giteri muro jo matuma bange bagiteri njere tendiri kediri kare chionde nyeruto tanto bonda ba kuona ndieri
kana nyamera njega muntu arekwa kuringana na witikio bwawe na MCA gwatuika nguge wokaire jete kurwa na gavana gaka mwika kwino ate kinya murungu maraika jawe jarekite mberewe muraika ora munene witwa Rosebero nkoma era yairie buruni etero ome na ero ekarekigaragia antu ome nau ko bange bera kekina methenera yambi into bya waiti bionde na nyakie waiti babange betha beri nyene la michumari nara Mheshimiwa Romano shamba la wanyama Burambo bakua nankwire arathine ya umire na uni urambo bakua deputy governor nuo batuishokera ro mbere uragwa karire after appointment ile kubwithwa ina deputy governor kumira KMCs bana kana deputy governor ankueleze ndio what happened after appointment ile kubwithwa cia mawaziri nuri kana deputy governor na reacting waziri wa health yes appointment ile kubwithwa kwa twika atatirwe tikira ukarika na boya ilo MCAs baba ina issues na governor ilo bambiririe kwaria bai muthetaira bakimuthetaira deputy governor na woni burambo bakuwa deputy governor kinya governor umwa position ni deputy governor na bati kwaniro ibo kinya kare akwewe tikingika waziri akethira erwe itikia deputy governor na bati kwanirwa so kwa kara yaka ariri na MCAs bamuthe abekira inya bamuthetera lakini inya niyo abekira kwa tweka nwe atena power yobekira inya zaidi barwandera lakini ndwera fail kwa twekende batumba kurecruit group enene ya kwa tweko barabambiririe ngwe ndweye ibo berie kurecruit bangi bare mo ndo yendelea lakini kwa tweka yukinya dede ndonto kwambi deputy governor power itinge yura ya governor so oni bo advice non to ruare musema ni wabo kare no ne bawatanire no kaloelia bisa ire iringirwe kwembisa specifically iringiro yena MCAs ba yes bongo kweli anya bange baketheti governor kwembise mwe yo kan group kau wasi ba weto basi there are 6 yes bai batanda to kwembise iringirwe so woni bo bera kuma ruare iba watane na governor kenda barutira antu bongwe na deputy governor nwe nethire nwe ailoyo ke governor barie bawatanire you never know no wethire utebote kareka mbere miaka etano ethire kinyoge thia nete ndake waziri you never know anything can happen no waziri maybe omwaka oze ukona kubutwa deputy ukanengerwa etiki batinde kwa twika no ko kuendelea kusabotage kidogo ngavana realize but mheshimiwa kagwe na history mheshimiwa Muriongi ibu athadilishiro thirikare munya mheshimiwa nao DG ukia kuthipo story kariu nwe kinyawe ibu ikonene does it mean antu bakuma ntere tiembe uti deputy governor kedre na power bearing in mind Ntochi was very powerful kithirikare kwitu Murongo ukalwele ibu ndungu kwera Ntochi kaire so loyal kirikira itu ibu nto aero docket ya finance it was so loyal utike aria kantu nya kanini negative kantochio akagavana Ntochi akuthikiria but now it happened but kinya DG tutaibu akiaria ankwere manto ya mwe ti lazima mtu yare ke media no mbe ya media nkarunga ma TV ne nkawa woni na Edward ni chanda na pete tozo okanyuma ande na kangurubu ato etere na imindo tukumunta so manto ya mwe ya turami ke media tiyo ya dere kiendelea nyuma na ara behind the stage so kwa issues ingi kuendelea behind the stage governor no ature akaria kawo tete na neo tunafanya kazi na deputy na governor mimi ni mtu wake lakini nyuma ara kweka ngurubu kawe yako munta munte mwanki abera bweni era wena kuro akwera kuro sia we kawabu sie yo koroma lakini yeye ya akendo kuone tuko pamoja so mpitha leno yake akuthira ngwete kinyawe aria boya na kinyaba agita elections ya 2027 bakethia bare amwe lakini kwa tweka mpitha leno eno erea kinya tuita 2027 tekuona governor aimu appoint the second term na it is possible please yes no nto mesi ase no kethira muntu wina muntu na kwa tweka atilo yo kimanto aku of course utemi hawe itaniria nwe na woni kire opinion okora nkwirere mutuma na umete kuraya muno ara governor amurtite amemtoa mbali sana ko wanda kwa kamutetheri
Bembi gavana atethire DG kogwa DG ake akoronga mawengo di gavana needed the DG of course ntakuwa na mutetherie but kuo amurutire no kuibwa so na urankwire ringi DG takwenda ina experience muno siasene nende maybe areyire atura civil servant areyire siasene 2022 so na bahati mbere ukira ki mbere ya insight one antu bange no ntukinyawe kure antu mena urawira wan kamera yerere mwarabu ambukumye kiongo ake emene yenda kuthela mwarabu emurute emene so we ayukumye kiongo ubo muthutire kwatuka kuibangi na uba umusina na so borabu omwira ayetekiruo sino ibange gutwika na kwenda bibingi zaidi nibye in phases phase 1 phase 2 phase 3 na nko mutethie politically wow Mheshimiwa Nick now kwina changes ibwethiro kiri thirikari ya gavana ni mama wewe support thirikari we mtu mkono wa gavana na bobo yete ntukuinka inyuma ya kwina documents ikwerekana kati ya likirwe ni some of the county workers na mtoro ringikite na inya kiri rishafu ni chief officer wa Rons. Why do you feel governor nabwethire changes? Governor arathire changes ojororo na national government thithitie governor wetu akugwata thirikari atonere kanya gakubanga thirikari antu bara bari itene no bwenderere nabo na antu bara ibare a trustee bara baitaira ngugi na gitare akiraitu na antu ucio so inyanga bana kawira akwija kwo batio ata bachenjia nyafairo batwire acio ora batwire mbere na ire abiri kuthithia rishafu no atende omba nonto ejera rethira ndo mbere nyathura ministers na chief officers baba amberia kuuro kwa atende on any time kwa agukara menyeria ire arejere kumenya na ayeta akibanga akaora acho angwatano MCAs acho angwatano MP baraba baiganiru abo na acho angwatano kithirikani nonto na ina atonyere Kenya kwanza nuje nande benwe wena report ni onto chief officer waronzi atomi compulsory leave to aronzi nande woni ntiombo kwera nonto report yetrauma nanga kwera nkwairia ndakwera batu ejaja tugaku muntu agakwera kario muraika amenya kila kitu but within a week or two tukethera twije mbere ma wengo aketha akiaragia bojaire anto baba tigyo bichia bakambiria kugai na inyama anto jara ngavana atreja akambiria kwe nende akambiria kwirwa kona nde umpekanya tugwate batikira mbiji kambije ngavana na aronete kwina weakness na gwita muntu na jo unande amutumite compulsory leave kwigitwa kwenda ku investigate gikinene wow Mheshimiwa Romano tukirikia ndironera ukiumira kirisho ya mira maybe mbere toita issue no tuba time get a comment one yes. Second woni mbura boba kuwa woni kawa governor neyire arayukinya nto bamwe bari thirikanire renge woni as an opinion leader urambu bakwa advisor nto ba ukethera no erwe ngui governor na kinyokethera no in the other system no bati kwa loyo kingwiro ewa no amiruta boya no kethera we loyo kimtoro kwete ngwe nuontu nuo utuma wa muchara wona muchara wona bye wike kwaku musie so ukethera oninga kinya oninga kwa ngwe nkona ya kakweyo wendi vizuri ahodoso no kanya ninko nkwania so oni ntekumenya mantu akimathi ntekumenya what happened but anko thwanie na anko ba advice kwa tweka no ero ngwe mbi loyo na yethire kiuma nkorone nonto kithira tinga no kwere muchara yu utethira ukiona bya mbuo kithira ukiangaika kianine nara so bibyo biura na cia nantu bamwe muntu akoyukia weka kwa twika oreana no kinyite nara bibyo biura na cia nantu ishemira ishemira na ndo kwenda ombori ishemira ndonera ukiumira kiri media urauwa kuri antu bacie the chairman na kamete bamira butakarande budurana now kaba kondo wekira mira siasa antu batira the relevant authorities pedra bakandress issue oni kandonera issue reke arua na ndaibwendo mamuno nonto antu barabaririe bari nyaki other national media stations bakienda kuonania ura waziri mithika au asabotage te mira kana ati gutethia mira
muntu umwe urawita wa ura usieta chairman wa mira Ntwachoro menya ti chairman wa arimi ba mira ikiama according to my opinion ni anto ba wa so anto be ni badato bawa nwe chairman so to teme akuwa ni chairman wa mira lakini we airunga maka we chairman wa mira muntu rancho Ntwachoro batwire bari usore bonene muno na mithika so ukethira kuyo kwenda batethia mithika atethia mira Ntwachoro kuona mithika is very fast na oni ndi kulwelia ura barutere statement ira barutere batasiruta in good faith no ntubenda kuona ni mithika kau kinyanga mira ukethira me mithika i waziri o Kenya na ti waziri wa mira ake i waziri wa ile wa imera beyond the bia Kenya so kwa tweka kuyoba kwa na ti lazima ethira akimenya information manto yonde ya kuendelea kiri sector mira ukethira kuyoba kuona kutwita bwea mbere beto mo accuse ke national media ira cia musiti chomo utebwo manto ya tukwaria family yetu tukuona kwa twina thina na ngogethira twirite mutiari akarema ido tuturakianine kuwa lakini antu ba ukethira kuyoba onere kutwita bwea miraene the first thing babati kuthithia ni ucwamithika ba mwira CS antu akutwita bwea na akutwita bwea lakini kurunga makuanga mithika angaruto meanda one ba okalwele ora bawa ruto thine to emira uretete thina imithika that is what they said na ndona uma mantu yara yatwita boya as an opinion leader ndo wakadunga membue uma na to be sincere Ntwachoro takwinde kwiwa arimba mira barungama bamuthura ari chairman na ndikwari ndone gwiga muntu batumite juzi bae kakenda omingilia barani membroka si antoro teme ontomera undi tule kuheshimiwa oteme ontomera kamburoka kamera ga antora ke ya kwaria manto kate kumembi bakwari no nto muthakora wita muambi de muisie no kipkona ara area cia kiengori tiau ara si manto ate kumenya nyembi ya kwaria rowenyore chairman yo budget aka wenyenda ari chairman yo budget akaria manto ate kumembi so bae na Ntwachoro ba na ibo ba mutumite eta kwaria muntu uti kumenya wota ati imburoko mira we nturene thank you thank you gentlemen on tuko na kanyo tuko bro ndiko ya kwarania na America ya kwarania na Kenya na debo second komi please tureki na wakilokithia niki bro parting shot please oni ndiuga mbere manchokerie president wetu mkatho William Samoei Ruto na deputy we Gachagua nonto bakwona era kubui gavana wetu Kawira Mwangaza akoromba appointment ya leadership ya Meru kuma senator kuma MP na MCA bete ba semani abaririe development cha Meru na betire na arua na batinda no na baria na bagwatanira kondo erereo na manto ya botonyane akele MCA iboyaga ijathirire Ameru Twitter ngoge na ibaririe project cio nthirironga mikuma chiarami project cia ndamu Ithatu na project cia mito na president yabakikishe ikendere. Thank you Mheshimiwa Romano. Iboya sana oni buramo bakua atongeria betu barabonde twathurire tafadhali ibethire baina nkoro wendi bukurutira ntungui na bethire baina ngwataniro na ukethira no thurwe position fulani amuntu rongi kanya arutire antungui na MCAs betu na bonde ibere ibethire baina ngwataniro kenda bomba ukinyithiria antu bo maendeleo na uni experience ira mbithirite ndi onde MCA miaka 10 ukaethira wina andwa na governor manto maingi no ya ukile ya kile ward yeku na ngarira nontu kuina proposal ya sheria yite nkuibwa ndire senate ya wikira ward development fund iwike akwya we would be okay but kinya woni kethira ndi governor ruare ukethira nukurwa woni utuko na muthenya kinya thira nkareta maendeleo gwaku nte ya zaidi oro ombendo kware ciakwa no nkekire no ntukinya ni ndi mwanadamu kinya whether to leaders we are still human beings so ukethira boy MCAs na ingwetikia ruare mbonere governor iba watanire na MCAs bara bari na karift kidogo na ingwetikia bageta ni boya bonge kwi kiurekera uwire manto majority leader bwana Mawira ria kukare ya mushemaniro kura kutwikire ikukare na issue kidogo what happened akwina kurari yaka kukare na ka issue kidogo na misunderstanding na nominated MCAs so nominated MCAs
ibo baretere issues TMCAs bonde ba assembly ni only nominated. Thank you Mheshimiwa Romano, thank you Mheshimiwa Nick, natupa kuona kanya kwa kuania na Kenya na Meru. Lebo mutukio natupa kuthawina batu tuporore kiri mubango iwaro siasa tukwira au kya kuthota ibaro na siasa menye uti Nteto na Ithatu ithika. It has been done at Dustin. Thank you very much. Thank you. Yes.